Полиция Финляндии опровергла информацию, распространяющуюся в СМИ, что якобы танкер Eagle-S был напичкан разного рода техникой для шпионажа. Напомню, что полиция арестовала судно в подозрении повреждения кабеля Eastlink-2. Так как в соцсетях и СМИ ведутся разные спекуляции по поводу того, как проводилась полицейская операция, давайте послушаем, что же говорят сами финны. Kyseessä oli merellinen operaatio, niin siinä käytettiin sitten poliisin valmiusyksikköä sekä suomalainen merivartiosto valmiusjoukkuetta toteuttamaan tämä laivan haltuunotto. Ja pääsuunnitelmana oli ilman muuta neuvoin kehotuksen käskyyn saada tämä alus ensinnäkin Suomen aluevesirajojen sisäpuolelle, jossa voidaan sitten tämä alus miehittää viranomaiskonstein. Ja näin toteutuikin. Kaikki yhteistyö tämän laivan henkilöstön kanssa, miehistön kanssa tapahtui erittäin sujuvasti ja päästiin rauhanomaisesti ilmateitse sitten tuohon alukseen mietettiin sieltä komentosilta ja näin estettiin, ettei laiva enää lähde liikkeelle tai ajelehti maahollettomaan. Tämmöinen oletus on tällä hetkellä, että kyseessä on varjolaivastoon kuuluva алус. Полиция продолжает расследовать это дело и на данный момент подозревает 8 членов экипажа в этом преступлении. На них наложен запрет на выезд из страны. Несмотря на то, что расследование еще не завершено, Фингрид или оператор системы передач в Финляндии заявил, что требует изъятия судна в пользу Фингрида. Я буду продолжать следить за развитием ситуации, а вы не забудьте подписаться, чтобы не пропустить самое интересное.